Siyakwamukela emsakazweni wethu we-Voice of Zimbabwe, Voice of America. Sisakaza sise-Washington DC, sisakazela eZimbabwe. Yiko ngizathanda-ke ukuthi wena-ke njengoba ungomunye wabadabuka eZimbabwe kodwa usuhlezi eSouth Africa, ungasichasisela ngamafitshane ukuthi lina lenzani? Sidibana nje lapha emhlanganweni owe-World Bank on land and poverty. Kuyini sibisibili eliyabe likwenza lina lapha emhlanganweni elikulandile? Ngiyabonga ukuthi linxuse emsakazweni wenu. Thina esikwenzayo kakhulu lanxa ngidabuka eZimbabwe ngafunda eSouth Africa e-University of Pretoria. Ngafunda indaba ezihambelana lezomhlabathi, iland ngesilungu, and ngithe semfundile lapho ngathi ngiqeda i-PhD yami kwasokuqala ke ama-initiatives kumbe ngithi imikhankaso ethize eyayifuna ukuthi incedise i-South Africa ibisele umhlabathi ebantwini abamnyama. So kwathi sokuqalisa lokhana mina ngenxa yokuthi ngiyazi lapho emvela khona lokuthi sikhona izinto ezinjalo ezazisenzakala khona ekhaya ezokulibisela umhlabathi ebantwini abamnyama, ngathi ungcono ngisebenzise ithuba leli ukufunda ngokuthi umhlabathi ungabiselwa njani ebantwini abamnyama ngendlela ezayenza ukuthi kube yi-win-win situation, umuntu omnyama abenefite lalo owayelo umhlabathi uqala omhlophe abenefite njalo. So yikho esikwenzayo, and esikwenzayo kakhulu ukuthi sipha abantu i-information ezabenza ukuthi nxa becabanga besenza ama-decisions besiya phambili babe le information, bengaphonguyenza izinto bengazange bazi ukuthi kanti vele kahle kahle i-information imi njani. So thina esikwenzayo njenge-South African Land Observatory yokufaka i-information egcekeni ukuthi umuntu wonke azi ukuyi-accessa, ayisebenzise ngendlela afuna ukuyisebenzisa ngayo. Ngobani laba aba-accessa le information? I-information yethu thina njenge-initiative ye-South African Land Observatory i-open access, open data, okutsho ukuthi loba ngubani, kungaba i-government, kungaba ngabantu nje mina lawe, as long as sile interest ezintweni zokwenza lo mhlabathi siyayi-accessa le information, siyisebenzise ngendlela esifuna ukuyisebenzisa ngayo. Okukhulu kunanzelele ukuthi abantu abayeza kini bezothatha leyo information bayisebenzisana ukuthi bathenga amankampani kumbe basungule. Yes. Kulabantu abatshiyeneyo abasebenzisa information yethu. Ngizaqala ngokuthi i-government iyafuna ukuthi yazi ukuthi isimo somhlabathi sinjani khathesi, ngobani abaphethe umhlabathi khathesi futhi bangaki. Ngingapha umzekeliso ngokuthi abafazi lamadoda, i-government ifuna ukwazi ukuthi unganani umhlabathi ophethwe ngabafazi, unganani umhlabathi ophethwe ngamadoda, to start off with. So khona lokho nxa i-information ingazange ibekwe egcekeni akula muntu ongakwazi. So i-government sifuna ukuthi yona yazi ukuthi okay, for equality purposes ukuthi kulinganiswe, kambe amadoda aphethe umhlabathi omningi kudlula abafazi yini, kambe abafazi baphethe umhlabathi omningi kudlula amadoda yini, singenzani ngalokho esikubonayo. Nxa kuyikuthi amadoda aphethe umhlabathi omningi kufanele sinike amafazi labo amandla ngomhlabathi, so asithathele nomnye umhlabathi emadodeni siwanike abafazi. Ngeminye imicabango eyenziwa ngi-government leyo. Sibe ebantwini amanye ama-stakeholders, we call them stakeholders lapha kithi thina ku-project yethu. Umuntu nje angafuna ukwazi ukuthi indawo ethize kumbe ngithi i-province ethize umhlabathi wayo uphethwe ngobani, futhi engxenye yena ufuna ukuthenga umhlabathi kuleyo province ukuthi aqalise ukwenzani ukulima khona. Kumele azi ukuthi umhlabathi okhona vele kulinywani, silayo leyo information. Engxenye yena ufuna ukulima umumbu for example, ufanele azi ukuthi iprovince lomumbu yiphi, abe sekhangela ukuthi singathola yini umhlabathi okuthenga kuleyo ndawo. Ukufika kithi futhi for information enjalo ngwasibeke egcekeni abe sebona kulinywa umumbu la, futhi lo umlimi ubani bani sefuna ukusuka kule ndawo uyathengisa indawo yakhe, ngingathenga sesiyathenga ke. Kulabanye amanye amazwe abasebenzisa ulwazi lwabo ukuthi bakwanise ukuthenga umhlabathi eSouth Africa. Into esibonakele ngokucubungula i-information le data eyayivele khona ukuthi bakhona abamanye amazwe abathenga umhlabathi eSouth Africa, njengoba bethenga kwamanye wonke amazwe, abathenga eSouth Africa kuphela wonke amazwe, and sibabiza ngesilungu ama-large scale investors. And ama-large scale investors lawa abuye ethenga umhlabathi hayi omncane, athenga umhlabathi omkhulu, alakho ukuthi athathe umhlabathi khathesi osetshenziswa ngabalimi abaningi
ngathi izinsimi ezincane bona bafika bahlanganise zonke lezi insimi bawuthenge bawenza insimi enkulu eyabo yikho sibabiza large scale investors and sesibone ukuthi through research kubonakala ukuthi zenzakala lezo zinto kakhulu and sifuna silethe lokho egcekeni le government ibekwazi ukuthi umhlabathi uyathathwa ebantwini ukuthengwa yilawa ama large scale investors yikho lapho esilinka khona thina lana le land matrix i-land matrix i-global initiative iyalandela khonokho kunjalo ukuthi ngobani abavela kwamanye amazwe amakhulu ababuya le mali bazothenga umhlabathi la e-Africa so into ezinjalo thina ku-South African Land Observatory silapho ukuthi sikuveze egcekeni siveza ngendlela yokuthi sikhangelisisa ukuthi umhlabathi othile endaweni ethile ngubani usebizweni likabani usebizweni lomuntu onjengami nawe kumbe usebizweni lenkampani enkulu lolo lwazi luluthola njani uhulumende yena uyalipha lolo lwazi kalula kumbe luthola lutholakala nzima alutholakala lula ngoba angithi into entsha le into ye open data open access into entsha sasingakwazi lathi sikhula sisesikole sasingakwazi ukuthi kungathwa open data open access lamanje masiyilethi initiative le ku government labantwini nje abanye ababevele begcina i-information bamangala ukuthi sikhuluma ngayo open data open access ukupha abantu nje i-information for free akukazwakala akukabi yinto lena ezwakala kahle ngaleso sizatho-ke ukuthi uyithole le information yakho nokuthi uyibeke egcekeni kuba futhi inkinga kodwa sisakhulumisana ngoba i-concept nje uzananzela ukuthi kuleyi yes isesenjani uzananzela ukuthi kuyona le conference yiyo i-concept ekhuliswayo open access open data will change the world kusetshenziswa imitshina yangalezi nsuku i-internet is making everything ibe nje segcekeni so wena ufanele ubambeleleni kule nto uyibambelele kuyo kodwa kuzananzelela ukuthi e-Afrika ezwekazi le-Afrika i-internet ayikatholakali lula emazweni enjengabo Zimbabwe for instance ngiyavumelana lawe ngibuye njalo ngingavumelani lawe kakhulu i-internet isichiphile phela ayisaduri isichiphe kakhulu bheka emafonini abantu bathola ama-smartphone kulezi nsuku wonke umuntu ophethe i-smartphone ule-internet kule computer kule internet and akusadingi ukuthi uzube le laptop kumbe ube le computer emzini wakho yona lifona ukuthi oyithengelwe ngumzawo wakho ohlala ngaphi ngaphi ile internet ngoba ku-WhatsApp ama-email wakho wathwala lapha e-cellphone wona lama website wethu information yethu le khona futhi efonini uyavula nje khona phana efonini umlimi futhi lapha khona ensimini yakhe kule cellphone uyavula ne-cellphone yakhe Mbonile lapha emhlanganweni ukuthi bagxile kakhulu ekuthuthukiseni ukusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku uGoogle ngobani likubona kuyasebenza yini nxa on the ground yebo sikubona kusebenza kakhulu and okwenza sibone kusebenza kakhulu futhi sikhuthaza abantu ukuthi bakusebenzise laba ababengakusebenzisi ukuthi vele i-internet ikhona nje kuwo wonke umuntu labantwana bethu abakhulayo o grade 6 grade 7 kusiya phezulu sebeyazi i-internet thina sathi sesisikolo yethu internet sayithola sesema university kodwa bona bayithola besesebancane so yikho sibakhuthaza abantu ukuthi hayi sebenzisana i-internet zikhona lezi zinto sebenzisa nini and information nasezikolweni ngalifuna information sebenzisa uqala i-internet ungakayi kwezinye indawo uzathola kulezi nsuku vele lama textbooks aku-internet asekhona akusaselo bhuku olithwala elikhulu uvula ku-internet uyenza i-assignment yakho lina-ke njengenhlanganiso kumbe njengohlangothi olusebenzela under i-University of Pretoria ulinceda kangakanani umhlangano nje wenza thina sitshela abantu ngalokho esikwenzayo ukwenzela ukuthi njengoba mina ngitshila ukuthi ngisebenzele eSouth Africa futhi information esilayo ikhangele nje ilizwe leSouth Africa amanye amazwe la kufanele afunde kithi enze okufana nayo kufana lokuthi kunje ngitshilo ngathi mina eqaliseni lokho engikufundayo ngifuna ukuthi nxa sengibuyele ekhaya ngiye ku-implementa ngikwenze ngoba ngiyabe ngikufundile la ngikwenzele ekhaya ngoba kuqakathekile kakhulu ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani ngomhlabathi wethu ngikuletha nje i-information egcekeni kuwo wonke umuntu umuntu wonke ofuna ukuyazi ayithole simple as that so amanye amazwe la kufanele afunde kithi enze lokho so ngezinye indlela ngesilungu ngathi mina i-South Africa can be used as a case study akukabi sobala kodwa ngoZimbabwe Malawi Botswana akukabi sobala isizathu futhi kungaba ukuthi njobe indaba le iyindaba entsha kuya ngokuthi usekhankasile yini umuntu khona le Malawi usekhankasile yini eZimbabwe usekhankasile yini eMozambique mhlawumbe ukabi lokhankasayo wakhankaswa eSouth Africa la ngahlangana lakho nanku siyikho
kodwa sofanele imhlangano nje sivumela ukuthi sikhankase singene emazweni wonke, futhi singene emazweni wonke kufanele wonke amazwe vele akwenze lokho, ngoba i-land matrix njengoba ngitshilo ngeye global. I-global antshisho amazwe wonke afika into this one umhlaba lo. Hayi ngibongile kakhulu Thina. Lami ngiyabonga.